James Aronda Katurebe urukweto Munyankore ukorgananza na municipality kandi ukwatirwa mu cyare cya Mukingo Hills Kisoro district akwatirwa mu kikweto cya polisi nuko kumushanga ineza bye bicuporo mu makaje tumu kwatsere twambuze ibintu ebyo niki kugira ngo gukora umutoka ni bamwita Ronda Katurebe James na claiming akubangu no Munyankore mukasika changereje investigating aho ukujira DPC kushumbusha okucondoza kwabo nkwereka ngo haruho abandi abariko bihabe abantu ho mwizina ryo kubaherezeza bokonka batajine tumubuze Goldeje ahagihire tugera ngo agihire Kongo akagura dora 15 yashashuraho dora 13 basigara mbanje 12 ezabe naza kushashura yaheza kuguza gold abaturo bwa hatini bashabwo kuzabuzora meisho ho kwihara okchupura chondoza za gold fake kandi ezuba kuchira kukozesa kwibera abantu wenu ubutumu kwatsire twamucharginga possessinga ningasho kugera minerals ezikuteka ko bazigeze bicukuri kandi ezo bakozesa kwiba abantu binjo muri Kisoro nangwa no kuruhinguramo dabibere sente zabo bakozesa kugira ngo barebe babaguza minerals byo bubiga bo mataka nkako bagiye kucebera bamwe bashanga ziri fake mwe no guno mu rugo nyakwatwa nazira ngo ezabe bamushanjere nayo hakajugura Kongo ngo kandi habere najutwara Kampala je ntago n'umucuruzi wa gold nagiye Maria muri Kongo ngurayo usanga kumari ndakagura ndakazana intuze tariki 23 za kuno kwezi rero je polisi ari mu kwekweta iza inuzariya ifata abantu isanga umuntu ari aho ndara nawe imubaye kubura kuri iki ufite bikuvugaho basanga ntago afite ibivugaho so nanjye barakinga basanga afite karakamari okona nazira ngo nawe habeira tarakumanya ngo nishupiri gashakwa ketatsariwe